Se maame Beatrice Siaw se onim de ya kana won ko hwe kwadwon kansa sa movie no assemblyman kwadwon kansa okohwe a obeti nkomo na ye die no obeti ase but e bia se sia de etia no obedwe se obi na aboye pa na se ye ho ne tie ene penifo nim de obode airtime ne ye no obode ama ne ye redi but okohwe sa movie na obeti nsem bia se okay na ni PR no obema na ye adwuma so say uji scary bi anu wonne se oje man ska kan siri chem abuo furu honorable worry honorable one worry na gas honorable fa no pa krache worry krache worry ade worry unu ane me ni me nua no o fa ne me nya me hwe no se magina ba na ma we a aha e fa ho bai oh sika na ewu sika enyem sika aha wona e pre minister ani president o manya no ye huro mu sei sene ko obi ntimi na mabɔntene aka ku for wi ye ko obi ntimi nhyia na huru no o to be huru nda obi huru ni sika ensem a side a ka ne nyina na wo hu me I think say those closer to her no and say o make things clearer to her say ye wo occasions bi wo ho a ye the PR ekɔ e ma na kɔ kasa and your avenues be or na ehia se wa in your own presence obetimi ide appear ho na waka wonsem okay sa akwade bo nwum bi wo se mo amoma ba so no abeye den obi amba e kire wo se trumpet redu ba bi a wo bo yeye edu ba bi so e se obi so na ede ebo wutimi sha atare bi wa wo hwa wo firi suru kosi fo ka se na de me ho ye fe okay de me ka tell te ma se eti se owo ambition esro se wuni botaye bia se obepe bibia eno de opa na wo make radio engagement opa wo nye ana o PR no ba but to na nia anase radio no at any time media nkra beka he ye beta e edo ya dedicate your time e de ka ne ho asem mebiri ontua obi aka se wo tua ka ne nkrofo wetin afre anase wo boye pa o metima aka be ontua obi aka aye nema wo ye no ena ama ye gina so ayede abo na baso and ye ka nya no ensema ye ka ni direction ye de dey yete ma no sure enti on follow suit ma ye and we believe say oyes anyema na ebeboa ye power me take this opportunity I think say ka mo betima record this ayi we ya ka mani beje ho pa mo nyama me na monfa ma maame no na onte enyema bi ase dia me pesa kwajo ube chama Kobi kasa ube chwa ore kasa so kasa ye nyina enkomo ye die ni nyina ene say thankfully CEO in his own wisdom and waboa am ya Jingle FM community engagement okay say every month bia no ye pet one community ni ayede ni akoso okay ni akobo ye ho adwa aye production bi bia ayede e wo honom ya start e dey free kofi ase now yan hwa de say ye ni maami we nkita hodie ni aye kama we dey me specify me hu say jingle asem na meka say ye ni maami nkita hodie aye kama enka ye kofi ase no maybe enke betimi aye bana bia ye ne be ehyem say ono na ye headline sponsor ya ba link ne app oh ye dwumadie ni mu yes anya hwe kra no ye kofi ase nka the project na all ye no enke be boso okay in all our programs they make us out ma say sure but say maame no ye na adwe say e bia me to me blogger aside madwuma me ye ne ha no me blogger say maame no ye na adwe say e bia oni bloggers e na be dealing ko ade a trust me she wouldn't go anywhere and obesha dem say soon and by the time we realize that what two scale go no anya fa so bia no e be do na soon and o soon okay blogging is different from traditional media yeah blogging is different from traditional media different you use this medium as any signal be bia no monim those who are around the woman say ye wo jingle community engagement ye free say ye okay ye best say obetimi aba na oni mpanifo atena say na wetimi aba be so dwumadi na ye ni mu bi nice idea na yenso ye take that medium no am market no okay because jingle and obi e tiefo nyina nim say ye mfidie de kwa akire oh yeah ye bomu a edu kumase enti se kwakọ twakọ obi okumase aba no ye bomba akopɛ edu ho dada oh yeah enti those who are around the woman omumra on board
together with woman name na omoni mpanifo emetrance marketing team ne entrance na omo headline sponsor informa jingle community engagement na ye no ye kwa ye bebo no ho dawro ne oye no ye beteki yen time ama nkrofo art ne mabiase na ono se nim se at the right time no eso beba mfa so de ayedai ama no blogging adwuma oye no onguso na onye eno so ye ni nyina eye way of marketing yourself but baby a bit me abo ne yepa be ordinary priority ekono eye radio stations no and eso man attention ni nyina ko ena ye bewura me ka se me eche decide say me hwese adwuma na omo ye no e kan se meto afa ho ni asa ko fa kakra da bia se ma update in socials ne so be ma update we are make kai obi ntua me ka obi ma me hwe but oche adwuma ma me ne ye na ye nyina support ye tu ye ho asiwe ye beboa dintia me ntwa no dintia side ye we no ye say ye tu ye ho siwe so operation administrative yeah yes na ye nya obi a o ye administrative no ye beta na chi ama na ye adwuma wo ye bia no ye beta na chi ama na ye yeah if say ye kan no nya obi a na be den abisom and ye kan no obi an so ma sabi nka kasa ye kan fa so obi anya den ama sabi amanfo aka we free tete saa obi anya den ba ye ya ever like say kan obi aba bi ti sa nipa na wasom no wa wuti ba bi a wuti no pe wo mpe ye be promote no and the power obi akra ntimi stop here obi enti wan na bit na there is the right channel no I so fast na ye kan wasom so fast and ye o so fast na communication team no mo nkasa ana afi nso no so duru se hia na duru se station bi hia na mo nkasa na mi PRSM mesu ni adaje enye bayo masa enye PRSM ya no betina wa question obi bi sani me ne kasa no pen na me ma me send me PR no I'm saying I don't need your PR number I need you what's that o ye adwuma ba wo sha asese ya ho enkrofo badwene se umpenipa decide what about you talk about yes na me no kan ye you talk about and was I fortunate enough so on a radio station esa adwuma it is such a person say one more platform no at the normal sense and only say esen ka beto airtime yeah but ono I give you that chance and say branani and mekasa who say just a PR it adwuma no betima ye adwuma no beka dem yeah but ebia say decider o man sa platform no ene be dis ankomo na enka at the end of the day no okoto bobe kai say no ma me wekura no me friend na ho brase a onya de ma me nyina so na me nya dey me nto aba no ema eno na MP bebrefo no eya mo use editor temamfo no o pade na obebre no wase aye no bibia but onya wi a afemu obehura train nipa ko so ye ma me onya nyan onya nduba bia kra eno ankomo biam didi no municipal ho no e kire say afekọ na link up bi e ko so kra wo so ho tin komoni yo enya nduba bia enti mo hwa ma me no djuma wo ye nyina wo so obepampi ye mi say ye hu sesi ase political party bay e na wo gyina wo jama omo eno so ma ye mi sa ye nwini kwa chiri wo bi san wo kwa NPP ana okwa NDC okay so it clearly tells you say e betima ba se ma me na ankasa no sa links na nipa ni mi di nkomo ho no afi no mo bo points na hwe be be dey e be fa Tunyanko party ya na party bibia do minim babia de na agina but that's run onyanya links no okay e wo ho but girls na adwuma no oh ye ti asem yo e two different things esro say opese sro no enipa one or two akesefo bi hu yenya hu e recognize wo ho but ase ha no so de washa adwuma ase ya wo ye what thing come na say eti ha no washa ase no die ntina wonya niam bi ema wo ho anya akono informative memufo no ase for grab it ma se me de ote so no yen shede hu de e kwa ne ne e ba no de ote so yen shede hu de e kwa de e ba no enipa bi agini tum ena di kokromoti ni ma no nya no mugidie biem asa atoma abamobu e de bebrebe and we be say this astrotef no hu se ma menitimi ye na ode ahobrase ene akono e bata ho a trust me obenya ne simple na so we but obeye PR sem a e be fa ne sem movie we no se onimu a onko hwe kodwon kansa assembly movie yes se ma me Beatrice Siaw se onim de ya kana onko hwe kodwon kansa sa movie no assembly man kodwon kansa okohwe a obeti nkomo na ye die no obeti ase but e bia se sia de tia no obedwe se obi na aboye pa na se ye ho ne tie ene penifo nim de obede airtime ne ye no de ama ne ye dedi but okohesa movie na wo beti nsem biase okay na ni PR no obema na ye adwuma matiase
Obo nsem so. Obo nsem so. Why are they? Enra. Ye kan nsem bi wo ha. Na se de be kwa dwindwem na I know say I be ne ona aka na ebe maame no ebe te ye nsem a ye ka. Once enema ogbo so nyina ye enema a eche se maame no. She's up to something. And enema maame no pese oye. E de boa sechere na nkasa no e wonanim. And I think say we just the beginning. And what shall I say why dey? Wo ye no. Now, yemi say boho watu chicken or the ama what the anwa sa tato say yem fanchi nam no e ma nkura nya dey e ko wiase ye dey nkura ne ma bia sa kan wa no kura de chese ye body kura ye kura ye sheda e hu yes school dan roofing sheet or the ma wo ma we yemi say nyese e bia obi na de sande wanka wa wo ye host ru ni mu ana nkaminim thank you nkaminim. So we are telling those who are closer to Mameno. Yes. Say what that ambition so opese oye bibia. Ni PR no. PR system no make asase say. Yes. Oma PR system enya adwuma. Na ereba kwa